Mayam Bukrumzari, the Nongthombam Impact News, Nei Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Nokchari. JIRIBAM Madi SADAR Hills Pu revenue district, complete full-fledged revenue district ONBU, Ohelani, having Matanga, particularly Riba, Charang Havatare Maro in a Masiga Mingi Saitagi, Lotoni Havaki, Hint Karapiki Vidagi, JIRIBAM site Lomdagi Havatare, Nadraki, Sanapati district Longi Saitagi, Hosi Yamkana. Masi yaro haidana ihau horokpa maru ina United Naga Council UNC na ngarang ahing nong yaidegi habatare pung nifunipan gi total shutdown lautokhiba aduga makha tarpo ina economic blockade na chingma national highway singda tawgani haibagi kogi sumba wapam mayam thamlakpa si matangda aduga maru ina hairiba district hairi mapam singa si hairiba area singa si full fledged revenue district amo onthok matamda kariga tamakta naga singna masida in apprehension leribano akiba leribano habsi matang dosu khana ne kudam tangasi impact news studio election lebiribasi joining us tonight on Manung Hutna social scientist Dr. Dhanabir Laishram ne hamtar oja Dhanabir Taramokcheri, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us veteran journalist amadi political analyst oja Nongthombam Saratchandra oja Saratchandra Taramokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us United Committee Manipur UCM gi president obiriba koi oja Elangbam Johnson ni oja Johnson Busu Taramokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan question jai oja Saratchandra ke tamam jari oja hojik leriba situation tar ngasi mak Manipur chief minister Okram ibo bi JIRIBAM da salaga tongan ba koi market complex jauna construction mayam sanga ba chalure sanga ba sapsida koi JIRIBAM se full fledged district am lathokoni hana mayam na expect onar mane tu madumati lathomdre adubu hojik JIRIBAM se full fledged district am ohenbe yaro aduga SADAR Hills ohenbe yaro haidona UNC na ban ko khibsu lari economic blockade sula ani zohari matang seri yengbi abse maro ina mkhoi naga tabalam sing se haitare masi kai be yaro haidona manipur gam lenga thengkhang kya da mari rakpu hairi mari raksi ko memorandum na chingma sign tongna khibal lebani na masi stakeholder sing je tahalam dra masi tawu yaro habu wapum sulai matang sai sida ozada ina hajini so ja khoi framework agreement haitare framework agreement sida India government na haibasi natraga BJP na haibasi masi only framework agreement ni manipur ki territory kai be yaro hari Maduga happen mana mong da habatare kogi full fledged district work matamda maduna kogi territory the kem kai ga tabnate leirmai ba hanagi ancestral lamsing the kem kai ga tabnate only administration ke purpose ta nuaino ke damak district semak pani habi wafam sini koiga mengi site ke thamisi adubu chingi minadi madu yaning da bi wafam ni matang se kari habni oja kogi framework agreement da su kem ka helo di hari adubu koi da kai ga dabugi aki bam lebase mai dokna district samjung matamda chingi lam mafam sing se kai ga habi aki bale situ men kham bi bro hai hajiki wafam si JIRIBAM bu full fledged district ama revenue district ama ohenba aduga SADAR Hills bu agoi Senapati district ki manungda leidibasi itop topa anoba district ama ohenba haiba wafam si yam sangaba aduga issue se chronic oiraba issue ne hajabtai adam masi to ji laidi mayam se khana dinge mangda hoji mangda tari bai khoina wafam ma lae maramdi rumor habasi achum basu ramba yai lan basu ramba yai ana manipur di tonga si heta makhong pan na chatpugumba ama tawi adu manipur da leiba tonga se khara khadi dum chungan ba aikoi gi lamdam sigi wafam je aduna hojik sarkar gi magi da gi ngasi si JIRIBAM da chatpa matam da chimse chatpa matam da revenue district asi lauthokani gaina mayam ama sandu me ba madu helicopter ka tawna ayu kasi yam heta dhamka si yam tawi adu madu man lamba do ko khale masi tawroidra ka dum khanba tawsu torokte ko adi haying su amuk ko kut kinumit adu ga kanogi ningon chako ni mi sei da SADAR Hills ki lauthokani gan masi kanam tan haibena te masi presumption tongana haibena ba aduna aikogi somdasu sum tawni gana pai hajiladi sanjena ha kaina chawi bhabta phana achumbo se thajar oidorine adagi somdana mu ningon chakobo gumba adagi 18 June gumba kari gumba lakpa sida kangbu omadi phurkhau da yawba calendar da adum bangi adum mak tong le badum ai tongna ningon chakobo gi mamang sida hek ban tongning bagum mapa je chap chanan ba isu yoma sajilaga adagi 18 June la abdi soina ban tawni ga yum khangya ba sumai to makhan gi ban male andagi se aduna tasebadi moju khangam gani na maramdi new district ama putho lauthok ko do bu preparation do do ne te ya pon tie ba adu yam na singar ba alar oi kambu singna tawli se ai di ningon koi ban tawo ya na ba ningon chakong mang sida tawo mali ai hayeng ju thaje de tawli tawduri se aduna hojiki legadori di naga gi leidiba framework adu du ga haiba mayam se sidai sida chumi khana ba yai
ibo bigi tektisam churam bi ya maram di handak ma se mai thi re ko aikoi chief minister mai thi ba aikoi punam ki mai thi bani aikoi punam ta soi adaida masigi retaliation ama hoina magi masdei da mana changbudi ngamdraga kuki ga naga gi marta khala handori bra ga ma naga gi kambu gi openly haire abako adagi amana mu kuki ga naga ga khana 1992 da halagi bado amu mana ho handore issue se ga na tawduna aduna hauji lai badi political angle lamu yeng matam da hariba sadar hills ki wafam sida kuki gi vote phangna ba adagi jiri gi shi gi amu vote phangna ba ai koina phalayam hona bani yadre ga na tawduna sigi political magi kanomo tactics oram basu yai okay political tactics oram ba yai aduga taseng badi rumors ibo bi masajina pam da badi na te pam ya ba adu pam di pam ga khut thaya da ba adu miyam na su pam po ni na miyam ga pam da tonga ga miyam gi policy ye ra khara sanaram da dra ai nai hoji phaude mai na khanje okay yong na yubi kon bagi film lak to re tram tang oza dai oza thabi dong lak se oza ngasai khoi gi chingi maruina naga gi sentiment sing se mamang da akoi memorandum mari ra government ga 1981 1992 mathang mathang mayam tong na 2011 da phauba khoi gi union minister gi che lak re habi wafam mayam le re sum bas mayam se lei bani na da khandak urkul gi incident amu si mo mayam se lei gi bani na makhoi gi sentiment maruina mo gi territory kai ba yaro habi wafam se ni kari habi no so territory sok gi wafam lak to ri administration gi only purpose khata oi do ri district ama sem bai se raj masi keno ne khoi gi maruina united naga council da gi di ansamna naga civil society jina moina district sema yaro have jina yang political way ka aidi naga gi interest kaktan adagi manipur gi naga na ta bale mori basing sina pa me jina pa manipur gi miyam na pa bade khoi gi pura district si reorganize to ni khudam moina ukul district haijira tamenglong haijira chandel haijira ko aduga nagna leiba magi khoi gi Impal East ka West ka dalai ba singni singse amoy dam tahan gi ba ai la namna yam inconvenient oi gajane khoi gi je adu masigi sima district organize toraga se Impal East ka nangna badalai ba chingi adai du di Impal East le ba West le no West le ba Tamil clearly adagi di Chandel clearly adagi ukul sa pasan le jaba aduga sadar le ju district bi thokba jiri ju bi thokba Manipur miyam pa me jo ba kari noida magi jiri da lariba mi singsina Impal East ta tana laga tori miyam singse maitei oibagi tumi le gamne ba atopa jati oramadi as yam namda birega dai district asa ita loirane ba i bada ko adu mayam do sigi administrative inconvenience miyam le technology jam sange adu masigi da makta miyam na pambiri basi government na piu matamda Manipur gi naga gi some my interest kra sokpagi nuai ta baduna amo ogre ko aduga happiness is it should be greatest happiness ko not for a few handful of the people gi nate ba aduga amana ras ethnic line da the racial boundary racial demarcation ethnic line the same as malem gi no to modre ko tawna ga di kedobagi kashmir je pakistan da tilo dino kedobagi di tawna ga di bangladesh da bengali chalo dino bangla Bengal se adugi tasina tawna ga di north se kedobagi myanmar da china da pulle ni na ko adagi di america su england da punni na sigumba racial boundary adagi ethnic boundary sigumba jidi before 100 years ko century magi mamang da malem gi oina let us close the chapter and khumjan ga pot amane adu why this some my ethnic groups karana they try to open the chapters again and again ko moina hanjal hang do yam serious ni sai chumi December tramari 1991 gi student naga student ka tawna gi baga men gi my memorandum understanding 10 November 1992 gi adu jo ne sepka ga men ga tawna ni adagi 1996 ki 27 September to du jo ansam gi UN singa government ka ni ko even 23rd June 1998 jo amuk leire adagi di 2nd November 2011 gi sididi even home gi reply ga lorga yam section na tawrise masi Manipur miyam na khwai dagi yaning da ba Manipur gi ngamkhai kai ba natraga administration ani thokpa adugumba gi interest to the kai re haidan haibane ba okay sai kudamoina jiri jina Sujampur da punba jiri jina khoi gi Tamil da punba de kesu hai roi ba adu jiri jina tokhan gi bada Tamil da ju Sujampur da kai susang gi interest ti kesu leitre ka aduga Sadar Hills se ju magi pi baina haira ka doise horen Sadar Hills di nupi gi masang no chamane ba Manipur map gi du dai kangko gi fain pare engza lakto ni ayo ba adu kaklak kani adu mai convenient yang pirakane ba adu gi sida kangbu mana saw bhai si tholei wa thokse kemte nate
nan Nagaland ki chief minister laga tawsil meeting je masi Sadar Hills tani dana okay ai direct cookie gilam dani ade kangpok dani haure ade di aduna cookie ga naga ga pun pun dana Chochanpur ki irang oiro kare ki torom base jikte cookie in pisu against naga tholok ko hogre even thado ki organization na ILP sana ma pamba ki pot pi gre ko ade cookie ki human rights organization jing na su लाइव पोट सिदा नगादा रिएक्ट तब हो रेदना सीएम की चटपगी खोटपगी थोइबा थोदो मयाम से सिनदी हुजिक से इंटरेस्ट से मु खाइदोनरगा मु लाकपा मु पुनबा यामना अखोगी नगाइ सिनाउ सिंगी सिविल सोसाइटी ना सानाबा पॉलिटिक्स से यामना खैनि असिंग मीजिंगना डिफेंड फजन मतोबा दे खरायना खंद्रगन हेता यावसलुबा सिगिजु फतबा लेको अमो ओरो हुजि हंगिबा वांग सिदा नगागी इंटरेस्ट ती करिमबो नते मोइना मतम कुइने दगी अदुजु मतम कुइना हाबि आरो होरेन अखोगी यूएन यूसीएम प्रेसिडेंट जो है को ऑल द साइमन कमीशन वगैरह कैबिनेट मिशन वगैरह अदगी दे अखोगी प्लेबिसिट पीबो वगैरह अदे नागालैंड बॉयकॉट फिजो न तोबो वगैरह अदे फाने आम थेंदर बोत मणिपुरी नागा इंटरेस्ट सुयो याव दो पोन मनेबा अदुना नौना इरक पपोनी दे आर राइटिंग ए न्यू हिस्ट्री विदाउट फैक्ट्स का ओके अदुगी पोतु मोगी इंटरेस्ट द फोकस तोरगा लोइनमक्सी मैम अवाब तानब होनबनी मणिपुर गवर्नमेंट थेंगनम थे ओके मणिपुर गवर्नमेंट थेंगनम थे मता ओजा जो ओजा ओजा खुगी तारीख कुमरी अक्टोबर कुमरी दा उरखुल दा चीफ मिनिस्टर लोचंदरीबा तोंगा तोंगा कंस्ट्रक्शन सिंग संगा बचलु बुदुदा नोमे कापसे लखरे नोमे कापसे लखुदु कोई एनएसएन आयमना कापते हैब की तोंगा इशुम ले जखरे तो नोमे दिका पखरे ngasi मसु जिरिबाम दा लोचंदबा कंस्ट्रक्शन मैम हॉस्पिटल यावना संगा बचलुई ngasi दी लाइबक फबा है दा नोमे कापसे लखरे अतुबु हुजिक लाइरिबा इशुसन जे हाइदि कोई जिरिबाम गा सदर हिल्स का कोई तोंगान बा सेपरेट फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट ओरन बसिदा कोई नागा सिंगी नत्रगा यूएन से है तरा मतंग सोइस ददी सेंटिमेंट से करी नो मरो नो कोई इनोवेशन से करी नो मसी ओनली कोई एडमिनिस्ट्रेशन के दमकता खाइदोक मतमदा मखोगी तसेंग लैंड से दा प्रॉब्लम लाकदब लेब्रा लेरदब ओरगदी करी के दमकता सुम मखल की क्या तरा इहोक से सागले बनो हाबि मतंग से खतंग हाबि सिदा कोइना येंगबा याबसे ट्राइबल की कस्टमरी प्रैक्टिस है हाइदि लो द सुम मोय चलबनेना नागागी लेन ने से कनाना डिफाइन तौरंगे अरुगा प्लस हौजिक दरकार लेरिबा कोई गवर्नमेंट की एक्शन सिटी तसेंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नेबा कन्वीनियंस सेक्टा युमफम ओइबा दुगुंबा डिस्ट्रिक्ट रिओर्गनाइजेशन अमा तौसे हाइबनेबा एग्जांपल जो मांगसु याम पीग्रे को लंगलाम होपी चोथे विलेज है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मथक तो लेसे सेनापति द चनबसे मसी कयामुक चुंगे लानगे जस्ट बाय शेयर आई जेस्चर जो तो खंग यारे अदुना एडमिनिस्ट्रेशन द यावरि से रिप्रेजेंटेटिव से लोइना कुकीसु नागासु लोइ यावरिने सिदै सिदा फमिन नरगा अखोइना एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नमा अवा मो थाक्त लौब ngamjadabase मसी ख्वाइदगी लाइबक थीबा हाइतार अदुना मसी गुमसे अखोइ सरकार सेना मसी मागी पॉलिसी प्रोग्राम से फजना याम वाइब्रेंट होइना फजन इंप्लीमेंट तौब ngamdabagi ne ba हौजिक हजिक अखोइ हजिक सदर हिल्स का कइनोगा अखोइगी जिरिबाम गसे अखोइ अमतंग थालांग हाइगल येंग मतन 2000 द बाटोन चलुरबा नत्रा सदर हिल्स का सेना कने अखोइगी कनो जिरिबाम गसे संगारनी इनोग्रेट तौरनी लाउथोनी नुपा मचाना कनो तौरी मतम द बाटोन चलुरबा नत्रा वाइ सडनली बाटोन चलुरबा मतम द केदोबि तौरिनो आइना हाइजेनिंगिदि सदर हिल्स अमा सेमबसे सदर हिल्स से सदर हिल्स है रिप्रेजेंट तौदि कुकी तौदुरबा सदर हिल्स मैते की पॉपुलेशन दमा लेबा नेपाली की लाख अमै मथक लेरमगनी खलेबा अदगी अतोंतोंबा नागा सिंगसु लेरिबा अदना कॉस्मोपॉलिटन मिनी कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर अमा द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सेमबदो अदुदा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अमा कोइ स्टेट ने लौंगम जदबसे सिनेबा सदर हिल्स से तसेंगबदी 2000 द लाउथो मदोंनेबा मैं कि जिरिबाम से लाउम थोअबनेबा जिरिबाम की प्रजाना पोरमबात लाखदो कोई ओजा धनबीर जो हाई को यामन जो मधु पूरा इनकन्वीनियंट ओइ रहेबा अदु सिगी मथक तो होजिक तोरबुंगा हेंगलेप तो मोनरी को अरेगी कोई कौक्रक की एरिया से सनापति चंगे दौने दु तौदुने हाइरि आइना थमजनी वाफम दी मेजर डिस्ट्रिक्ट रिओर्गनाइजेशन अमा दरकार लेब्रा लेतब्रा सिगी मरम दे ब्रिटिश ना खाइरम हिल वैली की एडमिनिस्ट्रेशन की नॉर्म्स तो अदुना हौजिक की चेंजिंग एनवायरनमेंट से मदु फुलफिल तौर साफ तौराबा अदु पर्पसिव ओइबा एकोई की सरकार की एक्शन अमा तौ मतमदा मदु फजना आयोना इंप्लीमेंट तौब ngam थोक्त्रसि वारना अदु ngamद्रगदि
ethnic line da bu hojiki 21st century da aigi boundary maintain to gudong ni yabra ba adu tari example lam pirage ba UNC ne ngasi yetli se ai kenom haijer ge ba UNC na akoi manipur ji tok thok rase ba Jharkhand ji law rase ba Jharkhand ji da tribal population laibra laite ba sine hamti nang se tribal na ta basu lai ko almost manaram gane khanje adu karigumba boundary si ethnic grinder tribal gi area sing si tongan ba koi gi kai ngak pa se kainoma aikoina sarkar sin tawsege haitara gadi maduda hek mapasi yoda swai swai mangbi film da leiraba haidi land law hairone ko akoi sidadi ani thokhreba adu aiduda even chalaga su constitutional protection je schedule area sing ji pije ba constitution da adu main tawraga madugi same format to da tribal su non tribal su taba atai jaga sing dana chana halle ba haidi central akhoi apunba e law do chana halle tabudabu customary tribal gi law sing se kai madu override tok tara gadi madu yengna na ba magi rules local adjustment khat tawe ba madu gi pibam do ba akhoi sidin ngam de ba pura patat le ba haidi chingi sida akhoi kamai tok dana akhoi keno gi naga gi area ni kuki gi area ni maitai gi area ni kamai tok khai do ni siwana ana administrative convenience oi tara gadi akhoi haina हजिकी सदर हिल्स का कहीं से अखोगी जिरीबाम से खुदक्ता इमीडिएटली स्टेट लॉ मोगी डिस्ट्रिक्ट पीबम थोएबा मरमदी सिगी वाफम से मणिपुर लेरिबा अखोई CSO द नतब एवरी पॉलिटिकल पार्टी मैम अखोई डिसीजन लौग्रबनेबा मसी पीबम थोई इन सरकार अखोई थंग्रबनेबा अरेगी डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी का कोई पुल्ला कांडा नो या नॉन वायलेंट ओइगनु बाय वर्च्यू ऑफ ngasai नेसेसिटी दुगी कन्वीनियंस एक्ट दे कोई तौसी अदुगा मसीगी से वंस सेट तौतारगदी interest ethnic line da minus positive lakane ba akhoi maitai su asomna district headquarter nakpa ching gi dam chatpa tam da yana ba ta bane adegi ching gi su akhoi gi maitai gi dominated oiba jaga sing da magi convenience da yana ba ta adu gi concept na tara di one manipur one nation have concept philosophy karai da koi prevail tong ngam doino ba adu gi concept to akhoi na madu बाबा पुरक गमजद्रगदी अना इलेक्टेड लीडर अमगी कई कानरीगे अदुना जस्ट कन्वीनियंस एक्ट अखोई ngसाई अखोइना तौगदब थबक से येंगाकांदा मधु प्योरली तौबन चंगे ब्रिटिश की थाइनागी तौरमबदो मधुगी फिल्म दो दुदी फत्ते अदुगा मधुगी लाइन सुम तौतारगदी हजिकी एथनिक डिवीजन अमा अखोइ मरक्ता सुम लेबसे माला तोखिदों मानजलकवानि दो अदुना इमीडिएटली अखोइ हाइजबदी सरकारना विदाउट एनी हिकअप्स विदाउट एनी हेसिटेशन पीफम थोपदा सदर हिल्स का जिरीबाम को दी खुदक तक पीगदौ निसिने ओके पीफम थोकपदा मसी पामबगी नते मथौ ताबगी मागी नेसेसिटी नीड टू मतुंगिना मसी पीफम थोय हाइबनी मसी की दमता तोंगा तोंगा फॉर्म सिंगना याना बल लेखरे पॉलिटिकल पार्टी सिंग ओइबा CSO सिंग ओइबा या बल लेखरे मन मदन मसी पीफम थोकपा लेजिटिमेट ओइ वाफम हाइबनी अदुगा ngasi की मनु हन की डिस्कशन असिदा कोई चिंगी मिहुस कौजुबनी मसी माइटै सेंट्रिक डिस्कशन नते कोई तोइना इम्पैक्ट न्यूज की फेसबुक अमदी यूट्यूब त कमेंट बिरुक मतमदा कोइना तौजरिबा डिस्कशन से माइटै सेंट्रिक नि हाना ताकपिरि अदुबु तसेंगबदी डिस्कशन हाउदिंग यामना कन्ना इम्पैक्ट न्यूज की साइड की चिंगी रिप्रेजेंटेटिव अमा मरुने UNC की मरी लेनबनी UNC की मी यावनबा नत्रगा एनी अदर नागा ट्राइब नागा कम्युनिटी की अखोई CSO की मी अमा यावनबा होनजबने अदुबु नातै चादबदगी हाइबतर खुदोंग चादब खरदगी याव ngamdab खतनी अदुबु दिस इज नॉट एब्सोल्युटली माइटै सेंट्रिक डिस्कशन दिस इज मणिपुर सेंट्रिक डिस्कशन ऑन द नो ब्रेम दलोजे ब्रेक के मतुंग दा ओजा सिंग खनगदा वाफम मैम जरी ब्रेक यान थोंजर के इम्पैक्ट न्यूज पर मेंग दादनो लेबी Ningol Chakobugi special discount pizzeria. ITC Limited की premium clothing brand Wills Lifestyle की थांगमेबन में इस्लाम लेका opposite have ground deliver store दा दिवाली अमसुंग Ningol Chakobugi special discount pizzeria. नुपा अमसुंग नुपी की formal casual अमदी evening party wear यावना मखल खुदिंग मकी फिजोल सिंग फंगबिगनी ngasi maglengsin biraksi Wills Lifestyle store थांगमेबन में इस्लाम लेका opposite have ground. ngasi maglengsin biro Diwali kumhai amadi Ningol Chakobugi manguinana Ningol singna set chabada pakcharagadaba pijet laiteng kaya Silaima Emporium singjamai chinga mangkha opposite oinam le ngasi maglengsin biro aigi thamoina achit pa thajaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers yumda sum leiraga khanbana di kana roi engonda loina thengna khrabani wakhal do wagana lao ai koi kudingo phasami darase
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc. Subnatagi Lak Anigal Singni Punipan Piba car Asigi features Singdi ground clearance 185mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Bukto Bihoro, Gariasi, Ngasimak showroom the Laktuna Lady, test drive Kidamak, Lexin Birao, Island Nissan, near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Pengba nga ton, pangbiragani, ningol chakobugi mangoy na mapung mari faraba pengba amadi nga ton. Ningol chakobugi damak discount su pizari, nga ton keji mga laybada keji ama free, pengba keji tara laybada keji ama free da pizari. Akak nga ba matamni, nga si maglingsin birok na order to biho, pangpam S. Tomba and Sons Pengba Farm, Hyangthang Bazaar. Welcome back. Adun Nongthombam Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarmi ba si JIRIBAM amadi SADAR Hills pu full-fledged separate koi district amamam ohen bada apan balairi ba dan natraga masi ohen bangam dribsiba kari gino habi matang dine aduga masigi makha tarak pada kari Manipur da charang na ba natraga misunderstanding mayam lakada ge habi matang dine ko UNC na oja Saratchandra sagi UNC na pungto pir pada haitare koi press da कोई 1992 की नागा को की क्लास तो मधुसु समायना को की मरुइना सदर हिल्स में जिरीबाम की डिस्ट्रिक्ट पीगनी है बगी वापम लाख पता की मधुसु याम चाउ रीजन मोई की मधु अमुका हन्ना रिपीट तौना बा मणिपुर गा बेना होना बिगनु है बगी वापम लाई ममा की मेंबर द मयाम निंगसिंग बिउ है बगी वापम लाई कारी है बनी हो जा मतांग जरा कोई सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी ने सु मणिपुर न स्टेटहुड फंकी बचही 1972 की हेक मतुंगा 1974 दगी हारिबा कमिटी से सेमगा मकोई की तोंगान बा सेपरेट district ama PB hadna takshandro lakho je kuirabni even 2011 da yam sang na haitar almost 100 days ki ban block economic block ke to widana manipur se yam wana su lei rubni mai yam sang na lakpa struggle ama su oiri matang sai sida kari happening hoja koi gi kaingom to mutam da yam na sum khanbam thok da sum khanba se इंग्राजी ngang ge haradi grammar sum na grammar ne nabudiam chumba grammar yaudro इंग्राजी ngang dia da ba do grammar do hala sum na na to ga इंग्राजी ngang ne ding ngamaro ya aduna kharasu koi gi chimpha da kai da khara to ra wa si mama na mama angang si tambi bi mana adum lon ja harakani sumai to da koi sei da adu ka na koma semicolon me am to di district su se moi karim to rem to hojik live di manipur thugai ning ba kangbu maga manipur ase adum kai dana lemin se ba kangbu amaga gi ani gi class ne ba lai di manipur thugai ni ba kangbu se kanano ha bi dum yek se gi dana thugai ni ba kangbu sina kamai to ga thugai ga do ri port ki moi na yekcheri ba map to madu gi da ano mo hongan ba ya di sine ba kalim ta to pa kem na ti ba hadi UNC hari ba se masi kanano ha bi matam da ibo bibu sirege ga ya da ba ko hayemo ma pok to su ya ro ina kan ba du gumba pota amne ba ibo bina su kamai to ga da sa si har su hek maru oi ba hondok si to ba am lai dai na adu gum da sai gi hari po si am thi na to su ya da ba kan to hadi bhot ai bam lai ri na mai su ga sai gi sing da laga gi saru si da congress gi खर कादे दे मासु मथंगी चीफ मिनिस्टर सी अमा खंगदे खैतन तौरगा को ओय होंगलबसि मसि खनमनिना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अमा मागी दंग तौद होजिंग मगी एकदा मिहान नि पुन दा तौब बोर मांग से तौन निंग दबदो मसि gi lalong ne aduna ni mana halai do ilai lai na ikai abu kai do yege nong ni lera mai tokse gi ne na adu level lai se ba aduna madu khar dum to khini hoji khar sum bhor ki film la aduna hoji lai di UNC sina manipur thugai ba pami jin di clear oi ram na trana adi hari ba senapati gi saruk se majai sida UN kanogi UNC sina moigi Nagalim gi area si moigi mangama mangjari ba madu kuki gi dominated area ma khaido aboidi ai koi dinga sai kuki gi meitei gi adu ada na ta ba moina uye ba malam di MLA taruk ni hoje Senapati district kari se kuki gi blood sina ahum kagre somna kanda Nagagi sina ahum kare aduna taruk si manung da ahum karina somda kari ba ahum kari ba kamu sine ba कोई केनो दा लाक दरिबा सदर हिल्स लाक मतम दा मसीगी पोट असे लेबनिना सोमी मोइना खल्लेबा सोम तौदोरि से कुकी की एरिया मा खाइदो खरनी अदि आई कोई नागा ना डोमिनेट तौन ना तौजर कदोबा मतम नि मतुइना पुन लाक दो से
masi moina government na thuai bidore sineba ade on other side jiri gi sidi politics na tore ni jiri gi di moina jiri sem jiri de hana le ramba jiri du gi area se pichin bra bana tameng khara yaw thok khara chorsan por khara yaw khare ado hoji moina pami di jiri district sema tam da moi gi area kai la kani adi kai roi ba LGT su le ni ba subdivision sidagi hendo ken ka su yaw to bana te ba ado hoji moina pami di politics ani sui amana jiri se hill district oiragadi reserve lakba ya ba aduguma amma sumu leire ko ade amana jiri si legi matam da maitai haitare ai community da hek haude kare iba 1948 gi kare iba jiri bijoina kara ga hoji kari si ai atopa tribal natraga any amana ka de general or so maitai na song kai adu boidi masida jiri se district am oiraga tawmatam da masigi leidiba sidadi position si hoji maitai na dominate to district ama oigani sigumba ama su manungda adi kari haini election na si jealous lei nei na se community adu do na aduna som da su thingla hona ba som na tawhi ta li som da su indirectly phalau na lakine ba aduna pot ani se thingna lei ba jiri hana tawjegen to matam da hoji hoji congress da level leader kharna matam da mindi panjara roi jiri hana to ba yaroi chamana na sadar hills ke to go ni ga na tawgi ba aduna government ki intention yam clear ni tawningi tawdabu government se matam jana thabak to hogda bagi dosa ne ba matam jana thabak to horam ba the future kano si course of action je masi khangna torom boidi nasi praja su waro ya masi aro eduga community singi nuani da bisu lera moya ba tak matam jana torom magadi aduna masi tawni hojikti taseng mani hojikti iron hen na masang ba kari gino ba hector region yaudana hector yaroi gan UNC sina leibak sigi mapu ba leibak sigi authority obi mongda aduga manipur thuai ge na khalli ba wakhan du togadi UNC na haibele ko consideration to we ba moi gi motive behind moi open chungang e ba ko adu boi di maside da government UNC ki ningai di leite government gi any district ama sema da hayeng tawling ma tawsun ma du government ko ba adu praja na madi support dum lakani aduga jiri da su dum support lakani adu boi di election mang hi da tawge har ga di tawro tawdana sum vote phangna na ba sum mayam da sum sandok pu do ra ga di yam na hayeng tungda phajadaba itihas oirakani ne congress ge okay tungda yam phajadaba itihas mo hogune amni matang se uja dhanabir lakse uja akogi hujiki koigi separate district chamber sida hogi maruina naga gi side tagi thamaiba UNC gi side he tare naga bunatra su UNC gi side tagi thamiri bo wafam si hogi communal class la koi matang sine khara pan biri se taseng na koi district on thoku matam sida class lakani hebagi aki basi leibadagi ga mena to bangam dabo rujala natragana hojik naga hojik ozanu su ta koi kibada sandana koi naga sing koi UNC na openly manipur thuai ba pami manipur siga phumba pamde habasi koi open oina haiba ngamabni na hoji koi atop community sing na su natraga tampak leba mayam na su openly atum haibada haibam thobra haibagi wafam rujana hangini si koi naga singbo counter tonu ki damakta hojiki hairiba koi ki tare district assembly se district assembly ki idea se pukhlak pani na lobi dori brana traga masi only ga sai requirement du ki matungina need tu ki matungina mas district amma sembo dori brana traga naga singna ki haidi apprehension amma leiriba akoi ki marakta class onam ki damakta naga ki keno si power ha ga supremacy hai tare masi kak na bi damakta district amma semdok pagi wakal lak pani habi posi oduri raj adudi amna diplomatically ko कोई पॉलिटिक्स से मनुंग द तुमिना लोला थमजले अदे फोन थमजय को फोन नै नबे याबजले अदगी नै नबे यादबजले को मोरो नंबर 1 की क्वेश्चन दुदा सिगुम बगजी वाथोक सिदा नागा को की क्लास थोलकने याबसे मोइना हाइजिन मनि थोय ओके मरम दे केनो दा 1992 की थोइदो अदुसु मोरे दनि दनको मोरे दा खोगी नागा की लुसिंग बमना खोगी चनना बचे पिरु बदैनेबा अदा थोलपदा सरकार ना मुमदु यामना वाक पाखचबा यामना मदु रिजॉल्व तो नबो होनबसु होनगी द खोइन होनै दनको मतम जो कोपाय न कमिटी फॉर पीस एंड इंटीग्रिटी ना युम द खोय था तरे पांचंग पोते चिंग द अखोइन तविबा मीटिंग जे अचौबो मीटिंग जे गिनेस रिकॉर्ड यो याय 786 वरगनी चिंग लोय न तोंते यावदे अदुदा मणिपुर की कुकी वइसु नगा वइसु प्रजा जिंगजिना मणिपुर दगी लापथोंदे जिदि सेंग उरखरबने खोइना अदुगा होय नगाला लौबजिंग नगालुपसिंगदि तौदनबा थिंगबदि आंतोय तो यावरे थिंगबदु केम कांदा मोयगी खुलाकपन होइना मदुगी मांगता रिएक्ट तौर कांदा खोयगी मीटिंग चथब खोथब तौगिबा गातनेबा अना थोइना मदुदा सरकार की होइबा करिंत तौगिदे
aduga government of India ki su adagidi state ki su government of India ki direction matungina to bo ergadi irang level amdadi community mi amdu nungsihan da basu maru oidana maramdi community mi amdu na bu pullaga with the oppressed people in a thenaragadi sarkar jo kai bele bani na ko moi ge di apun magi pot di leita bani aduda hojik sida akoina mana government ki market ge di miyam gi demand gi matungina aduga administrative inconvenience am chawna lebani na matam chang ma ju miyam gi common aspiration oi bani na piom thoko pot amani na thamini ba ada pidri gi mi gi maram ji bu de ngasai gi ख्वाइदगी मरुब पीदब मरम जिदी खनरकनी खोनरकनी केमनते इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ने ओके लाखदरबा मिखल लाखदरबा हंदकी नतबा 200 2000 दगी होजि फावबसिदा कीरगा सुम लाबनेबा कोई रिजर्वेशन जे दिल्ली ने कथत की दना सुम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की दना लेबनेबा हे कौबदुमा अदुम तुदोनि न तोरा तुदोनि सिंगी जो दुनेबा सिंगीदा यामरोय न मोगी सीट कुंजिदगी अयामतमदा सरकार सेमदा मोगी याम चावबा मागी मसिंगदुगी नंबर गेम नि को aduna moigi representative na yaba yadabagi yengtho yengjingi electoral politics ki pot sida lauthokta bani aduga communal class ki de yamhena thoningai ju oide aduga tasengna hoji ngangnari bang spine ko united naga council oigera ansam oigera nsf oigera adegi sekuda moina maruin adc ki mu yorna sera beti adc ki direct president tawriba wafam ji loi hairiba aduna khoi naga gi lamji inseparable ne how the Nagas lanes are inseparable yang clear wa pora mani si press ta pasan tho pora ne now sai kana hai gib do khoi gi ising president hai gib do Naga gi lam hai bo khoi da lei do adi di magi in any jaga district khuding is da tari bising si tongan tongan blop ta ne ada masi da moina masigi moigi interest si yam he na kan assert to bo mali se tolo de bane से from the very beginning मागी मखोक ते थत कदबने असु वांगला लगा रूटेड ओइन बगी पोट से मसी सुतों तो दब पोट मनी अदु रेगदी पोट तु यामना मरु ओइग्रे मरा ताग्रे हायगदी मखोक ते थलौद्रगदी को थतप या गवर्नमेंट अथॉरिटी इज ए अथॉरिटी विथ कोरेसिव पावर जाइन कोरेसिव बाय द लॉयर दन होजिक ले मामले तखाय या केनो ओ या नहान गसी कापक नुमी का आदा फमग लय तखाय या केनो अखोगी आईआरबी की लोई पुसंदना कमांडो को लोई लेहंदना डिस्ट्रिक्ट खुदिंग तांग तक लेहंगिदना लोई तो यायबो केनोदा कोरिसी पावर यावनी अदो आइन पी नि कॉन्स्टिट्यूशन यारनी केदो अदु मयाम दो मदु अमा त तौदना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कदोगी 4 टाइम्स लेदोइन वाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हाइसी यूएनसी की अदगी नागागी छात्र लुपके मोइगे अयाब लोनी हाबने मोय वारी सारबगा डिस्ट्रिक्ट बिनी हाबने मोय द वारी सार काय पिदोइन मोय द सोया मरी रक्सदा हाइसी यादबगी निदना अदगी क्लियरली खंगे नंगी खोगी हुजिकी सदर हिल की कांगबुसिना बंग तौगी बदि कनेबलो पामजे बि यामना 200 2000 दगी पीबि याबदु पीद्रे अदा हुजि लै पोसिदा अमोइरो मणिपुर की पॉलिटिकल फ्यूचर की दमकतदी क्वाइदगी हेना फबदी डिस्ट्रिक्ट से रिऑर्गनाइज तौर साइबी बदो मैते जो अनकपना सेनापति ताबु ताजगी जनो मैते अनकपदुना चांदेल ताबु ताजगी जनो अदो ट्राइबल अनकपजिन जो इम्फाल ईस्ट वेस्ट बिसेम थोबालन तासनो अदो फजन मोइ कन्वीनियंट ओइन सेंबिरगा अदो हाइरिबो डिस्ट्रिक्ट अनि जो पिथोगा सिदा तबजु लेरिबो डिस्ट्रिक्ट पिबा मचा मचा अनि दिमानाम तो पोला पिथोगदम पोला पिथोगा डिस्ट्रिक्ट अनि से खतना तना पीबी आबा तै सु डिस्ट्रिक्ट लो पीबी करो अदो अतै डिस्ट्रिक्ट सिंग सु रीऑर्गनाइज तौरगा पब्लिक सेंटर को डिस्ट्रिक्ट वहन तारगदि मदुन हेन फाडु हाबनी रीऑर्गनाइजेशन की स्ट्रक्चर रिकग्नाइजेशन की मथक सु तारि हाबनी ओनली अनो वानी ख सेमी बखतना तना मतां से उजा जो सदर लाक्से उजा अखोगी मसी अखोगी हरि सदर हिल्स अमदि जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट अनि से पीबा गमद्र दैबसे ओनली इलेक्टोरल की ओइबा ngasai objective to madu sustain tawra thamna ba khatagi oidori bra atopa reason se leiten khambi bra ngasai ki politics se sigi maru oiba yumpham se electoral politics to oi he ani se highly interrelated oiba ada akoina sidai sida yengma ngamdaba se natraga akoi gi administration dagi explain to ngamdabra highway question amkhak lai se kaino hai kanda district level upgrade tawra pa se progressive society development aregi develop oiba akoigi development gi magi progression dugi mark amane ba whole mark kumane ba semna have if kai UNC ki condition jina moina haiba yam political oiba message oitara gedi senapati se mauga marang ga 1891 gi da hanjan ta ba subdivisional level la hanjan ta ba mande district level lo semba yaro haira amnina adu mugi mare ma koi sum man bam yaudra adu tare gedi sadar circle haibasi
yam kuire 47 gi matam dagi dum leigre adu itare gadi kamain tawni adagi ukrul adagi hujik chandel ga ji tok tamne tengnopol district hanjan tamne adagi de umarak ta yana ki ba adagi ukrul south north mayam se east west imphal west imphal central na leirame adu to hanjan dori bra haidi ekoi gi human progression se development se sigi magi benchmark ne ba chakol lapagi darka magi administrative necessity hai because of my development to gi my progression to gi matung ina luxury ne ba sidai the politics to kai darka lege ba mam di Sadar Hills na district on matam da nungai do se Kampongpi mai da leiba Delhi village nungai ne ba Delhi village gi min ne Senapati da chalaga mile kunthra chalaga adu da ai domicile longning hoy ba sat kumdaraga Kampongpi bazar longning ne ba natraga sapar maina longning ne ba adu mugi wakhal lon da ai ko ji leiga dong ne ba one nation one country theory du de waina apna leibum thok tara adu da ai ko gi lam ada gi lam ai karamba part irongge ba karai wada puthok piro ba sina ai ko gi lamni adu tari naga haiba nomenclature sidi sungpok pok tri heba mao maram tangkhul na chatlam heba adadi karmaina lakani adidi ai ko gi thinking se aduna kariuma hoiba ngasai gi ai gana haibadu yam chumme ba ai ko gi all time destroyer ai gi all time adversary oiraba UNC gumba gi pressure da sakam tawgono ba just ai gi tawbum thokpa leiba ki ai gi darka leiba adugi do ai tawbum thokdro kadu chahi lising ma tawjo sunu block UNC na kam tawngom doino nam the reason da chalakane heba kuirak pa yaro heba adu matam da adigi government of India gi kari right lege sidai sida mam de ai gi administration convenience ki natraga ai gi nungaina gi sinjebani government of India na masida interfere tawngai leite ba mam de tarok tar gadi ya bias oidoine ba aduna ai Nigeria sarkar asina tawbum thokpa thabak singse sum tawdragadi ngasi hum tawhodrena chahi manga haugreng khalo adu gi cumulative effect to di matam chahi manga phung lakpu de hena double gi magi magnitude te hengala lakane ba sigi wakalon je yaudabana ai Manipur da policy paralysis policy failure legibana maram oy kanda koi hojik wari bane ba naha na 2000 da JIRIBAM ga Sadar Hills ka se district olam madi kaya da amuen advancement to leiram bane ba hoji say for example entire akoi Senapati district se kamai tawdana district am khatang sum lai ya doino ukrul ga kaino ga se akoi gi southern ukrul ga northern ukrul ga se southern ukrul lai lake di impha yoro yarpe phawdara ga am chatui ne haba sigi convenience inconvenience kanan ubige haba ai ngasai gi title du de ai gi lane gi haba hoji concept du leitre haba amam di southern ukrul am akoi ni semen khalo kana gi doisi atwa gi mi khakta ne impha lai akoi kana dong natte haba adu gum gi concept du akoi se madugi level du akoi ngasai gi changba khana madu phajana akoi lekhai tamina bam change ba adu ngamdragadi kai kane leader oibige min hai ba pressure khodi makta ai sakam tawleba aduga maduna leiba ki common interest adi oibra di oidaba destructive oiba mi sing na sum tawba ne leiba ki chakhotna na ba ain haije hairse thawbal gi akoi bada leiriba akoi gi tangkhul khun mayam adagi samram tangkhul leiri adagi adum lei myam se Senapati da domicile lawudu madu kam chungge ba aduna thawbal district kumtharaga thawbal district headquarter chalaga ma tawjeradi kam nungai ni adu aina haidingi sidai sida overlapping natraga makhoi gi customary tribal gi customary law customary practice customary right tribal rights myam se akoi override tawgatra ba district boundary same tamjira maramdi makhoi se schedule gi koi gi schedule tribe ki manung da lai garabani na constitutional provision do adum lai gane ba magi jurisdiction khaije wani magi tribal right adum adugi privilege adum phangni munna kupsan na analysis tawrakanda sarkar sine ki do se kai do baino okay kiningai sungoi oi deba maramdi cd purely administration gi tawjaba amane ba aina ai gi jurisdiction makhum makhana pole na imphal gi akoi gi manakana leiba asigi kano da akoi gi langol leiba tribal myam se moi tribal right akoi marte lein akoi mat ngambro masagi constitutional protection lejadra plus magi customary traditional practice lejadra legal angle de sumo koi si verified tawraba haidi chummen justify tawraba action umo oidoine haba kaimta kakningai lekta base sidai sida kaidoboino sarkar sine sungtau tawda base masine ba khwaidagi laibak thi base 2000 tawramagadi masigi issue se non issue oirani tongan ba atopa khar chakhot pa issue singa koi tawramaga laibak se hena chakhot lambasu yabane ba adubu sigumba yamna koi gi thak nemba haitare ko electoral politics ki sam furi khawda hapto hapchin tawna bagi tawraganda laibak ki common policy ma sagat pa ngamdabagi koi ngasi si fibam si yobane ba aduni lain thamjini ngi se okay koi laibak ki common interest ta yengaga masi tawtaragati nahana
problem sigi solution si layer magadaw niya to bunga city madudagi hena chawba people mamata layer condition si aduna masi makata na sum thamta ragati hena chawba awaba problem amu or kan have lebak si wena matang si oja session lak si oja khoi ngasai oja sing no loi tak peri ba si khoi customer da kem kai dog lei bul nate masi haiba targa su khoi chingi maruina nagagi na tragi un gi sentiment ta khoi district ki boundary amal lerak taragati मुखोगी लम दुसु खरा मकै दुसोन यारक हान अतोप लम दुसोन खरा यारक अदु खरबदी लेरनी अदु नागागी लम यावरे हैबगी पोसे लाकपनिना ngसागी कोइ हाजेगी फॉर एग्जांपल कोइगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दुदा केमत यावदे मणिपुर सोने केम यावदे हारे अदु बो समायना रीऑर्गेनाइज तोगी वाफम लाक्ता रगदे अदु मै पोर्ट मैम लेबसिदा कोइसु डिस्ट्रिक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन की खतगी येंगा district anu bom semani noko ke hana lejari ba lam noko ke hana lejari ba customer da kem kaini leiti haina thaza ba pi ba targasu koi ngasai gi framework agreement kem yaudi harga so koi thaza bangam tri sumaina mo khoi jo thaza da ba amal leira bra habsini oja kari habini oja posi sini open hearted am da oina da ba koi se leiri thabuk government su oida ba aduga koi gi tampak ta leiri ba valley ta leiri ba koi gi community maru oina majority ori ba maitai sing sina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯆꯟꯗꯣꯜ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯤꯟꯅꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯤꯟꯅꯤ ꯄꯩꯅ ꯊꯤꯟꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯠꯅ ꯂꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯇꯧꯅꯤ 10ꯅꯤ ꯍꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯕꯔꯗ ꯄꯥꯛꯅ ꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ कांगलुपसिना दुम लेपचब याबा पोसे मजे कोई मतम सांग सांग मांगल लगा लेपा की कोई की मणिपुर कायबा याबा मांगबा याबा सिगुम बगी इशुदना मतम मतम की ngang hak sei ओइना कोई की पोइनु की फौकाब दंग लग माइना तौबसे मसी कोई असोइबम लेजेबो अन मोगी दी अदुम 24 hour अदो all over कनो कोई year से मसी अदुम मसीदा दुम तौना लेबा तौना दुम मोदी करी हाइनी उकिन लमागी चेंबर द वाक तौ दुमाइना अदुम तौना लेबा कांबुम लेबा मसीनी लाइसे हौजि लाइबदी framework agreement sida moi karigumba khara moina imagine tawba khara leire masidai sida hairibasi taw matamda moigi pot adu moigi objective to kai gani habasine ba somdana madugi tawru matamda manipur si pungkai kai na pungchai chai dana moi hari mai tane dhamka si tawri ba ko hoji yengbiyo aikoi masi yam phajadoi wadi nate tampak ta leiri ba singi aikoi gi leiri ba aikoi sin na oina day to day sak lanadana chamin nari ba sigi marakta makhoina tawri ba thabak se phai phate na haiba ngamba amata hoji phawba thorak ngam deba because masi tawru matamda moina treat tawna ba moi ta sengbadi tampak ta leiri ba singi koi nusina na ai gi yum da leiri ba le kai da leiri ba de hena nakna tinaramni ne adu moi chin je thokpa ngam disi kari gi noida treat leba mokhit aki leba sigo mayam sine adu na hoji lai ba di aikoi gi manipur phanana ba manipur hingana ba khan ba mi do maduna tayraga di sai bu sai su ngam ngana na su ya ba objective si tongan ma lei ba sina matam puna mak da dum isinga thau gi pim lei ba aduna masri da la ka do di government ha ba ma lei ram ni na madu government gi to hum thok se to ba ala kwai mar wori ba di government asri da lei di ba law maker ne lei di ba adu policy making to guri ba puna mak se policy ji kana tawi bureaucrat sing tawre kana mogi through the tori ni moi somgi di kamu di ngasagi hai electoral vote ai se lore vote le moi thabak le roi do ni aduna somgi le riba officers sing na kaya amna thamoi seng na thabak tori pension phangal lore khan do ri bra sigum be phiom le ba aduna sigi phiom si da policy to do ri ba duga som da to do ri ba ani si dei da ngasagi law semba ya ba policy making to ya ba karam ba miam gi miut ke yam yaw gi ba masi yaw da ba su do sam le ya ba aduna makoi se aiba mi su moina bot ka haning de ba moidi hem mi ka ro di si mi so gi harakani mantri gi harakani manu su mu thu di e ba moigi ko iru ja bagi phi bu thok do mi mayam ticket piraga madagi pa me ba adu mayam do pun ma dei ne ba le bak se ya de baduna la dei ba mi na ngang ba su mawa lo de ba aduna ai ko je khong ya anyway ho ji pulamak je ko na nuai ta le ra ga su करी जमक तो तौगारदी तौरो तौसिनन सुम लेगनो अदु ngam mu yaraga na di ngam mo rena sen na bio okay tawge de tawro ngam do ti ngam ro in habi habni final comment na kuite matam sulu sala mina oja Dhanabir ki final comment final comment loje ki duni ai di ani maksi district pitho aduna tabate piyon to boju tum pitho aduga yaringai administrative convenience ki district organize to si okay oja josen ki final comment ai ngasai haje kra district se na na koi piba yarabani ko lautopom thoe aduga sarkar gi wona su major district reorganization gi exercise
ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯁꯤ Okay. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯌꯦꯠꯈꯤꯗ꯭रे ꯑꯋꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯆꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ Okay, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤक ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯒꯗꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯔꯣꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯂꯩꯃꯔꯤꯇ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impactvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impactvmanipurda ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Kurumjari.